Bulan 2 Saiba Tolu FM, enapan 2 raki-raki. Bula FM namban 2 Inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM namban 2 Korbu. Bula FM namban 2 Sawa. Bula FM namban 2 Latoka. Bula. Namban 2 Bula FM memba. Bula FM Namban 2 NSR in Singapore. Untuk tali tak ada warung yang Bula FM lo toka. Du ale akar warong Bula FM namban 2 NSR. Bula FM namban 2 NSR. Ni sambula sai koyang kona bakalelaka ni nonda tuku. Erto sabangan gaiti ko eruanang kasni buli kay nandona ngoni buli enan nonto amokula kay nandona ngoni buli enan dona korni buli may nandi. Etigbu enan dona nguneng kona ni baba langi karo okakina esonang kasni buli kay ngoni buli enan lo menimbay ni korni buli. Erto laki kerbe bosoti na be moku be koe emoku merao ni reto ko di kelai kina. Ia sata ketiko na bebang kanggai enongononggo. Pakai rongo-rongo na norto mai beisele enononto benua endona lala andau beisele mai sireli. Onggo me mataini ngona ena pasifika me rongo rao kina endona dorbo leilai ka sengotu ni rongo rao ni otina beisele bakabunyi wai kada kabua. Erto tiko enononto benua na matai laongo ena kere-kere ni ministry ni mbula. Mai na rosa nga bula na beisele erto bakai dora na beisele kan dua tani na kene wale-wale o ya na kena baka yang ataki na makineta mbiu enanga boka-boka. Esa na rao ni rawati e bunga sara na tampo ni benga rabi ni matenitu ena mona liba-liba ena lo meni ambaki mayonggo. Sabakan day taka na tikinonggo na buni lao o aya side kayum ena doa ng bose kada kay subanikua. Abakaro taka ng bose na Fiji National University na University ni Davide Pasifika watake na University of Fiji. Ka kene inaki na kena rao ni baka yang ataki na technology ni ngunonggo na kena rao wati na bengarabi so. Kini gitu. Esa baka rao tuonggo baka binaka na nonda mata tim ni rakabi leo ya vitu kina sota-sota ni Dubai Sevens. Kayo Ben Ryan ni roto sa baka rao takonggo na matay ni nortong gito o ya na non rao sota ki Amerika ni mataka. Ia sabunia binako tu na nona tarambu na nonda ndau ni beba katabuli dio Ben Ryan. Esa dabai keri na bakalelaka ni nonda tuku ni temo demanda. Ito singa to kundo talita na warong na Radio Fijuan na station galmoto. Ando talita kana warang ando may biti. Ako na koro ko na talita. Mandau talita kini na warong Radio Fiji 1. Keto talita kana Radio Fiji 1. Na Radio Fiji 1 endo talita kitalanga Singoka. Station ni Matino Binatia na Radio Fiji 1. Kongkan Beyanyan. Na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN.